Ese ujya wibaza kimwe muri bino bibazo bikurikira: ese umukinnyi wa mbere ku isi uhembwa amafaranga menshi ni nde? Ese uwo mukinnyi avuka mu kihe gihugu? Ese uyu mukinnyi akinira iyihe kipe? Ayo mafaranga ahembwa se angana gute? Ntugire ikibazo, ukimara guhitamo ino video ni nkaho wasobanukiwe, ko ngiye kugusobanurira top 5 y'abakinnyi ba mbere ku isi bahembwa amafaranga menshi mu bihugu bakinamo. Icyo usabwa we ni ugukanda subscribe, ugafungura inzogera kuri ino channel kugira ngo ibiganiro byiza nk'ibi by'ubwenge bitazajya bigucika. Twihuse ku mwanya wa gatanu turahasanga uwo bita Mohamed Salah. Mohamed Salah akomoka muri Egypt. Ubu akiniye ikipe yitwa Al Ittihad yo muri Arabia Saudiya. Uyu mukinnyi ahembwa akayabo k'amamiliyari n'amamiliyari, ariko afite n'ahandi hantu akora amafaranga mu bijyanye no kwamamaza. Yamamariza uruganda rwitwa Adidas, aho yamamazamo imipira, inkweto zo kwambara n'ibindi bikorwa byose uruganda rwa Adidas rukora. Uyu mukinnyi kandi Mohamed Salah yamamariza n'urundi ruganda rwitwa Pepsi. Uyu mukinnyi Mohamed Salah ni umwe mu bakinnyi bo muri Afurika bahembwa amafaranga menshi kurusha abandi. Uyu mukinnyi Mohamed Salah ahembwa akayabo gasaga miliyoni 53 z'amadolari y'Amerika. Uyu Mohamed Salah niwe mukinnyi wa gatanu ku isi uhembwa amafaranga menshi ku isi. Ku mwanya wa kane turahasanga umukinnyi witwa Neymar Junior. Uyu mukinnyi witwa Neymar Junior ubungubu ari gukina mu ikipe yitwa Hilal. Uyu mukinnyi witwa Neymar Junior ari ku rutonde rw'abakinnyi ba mbere batanu ku isi bahembwa amafaranga menshi. Uyu mukinnyi nyuma yo kujya muri ino kipe yitwa Hilal yakinaga muri Paris Saint-Germain. Neymar Junior yahawe akayabo ka miliyoni nyinshi kugira ngo ajye muri ino kipe yitwa Hilal. Neymar kandi ntiyinjiza amafaranga biciye mu gukina umupira gusa, ahubwo yinjiza n'amafaranga biciye mu nzira zo kwamamariza inganda. Nk'ubu ngubu asigaye yamamariza uruganda rwitwa Puma, Red Bull ndetse n'izindi. Uyu mukinnyi witwa Neymar afite n'indi mishinga y'ubucuruzi imwinjiriza agatubutse. Neymar ni umukinnyi wa kane ku isi winjiza amafaranga menshi. Uyu mukinnyi yinjiza akayabo ka miliyoni 60 z'amadolari y'Amerika. Miliyoni 60 z'amadolari y'Amerika. Ibyo bikamugira uwa kane mu bakinnyi ba mbere bahembwa amafaranga menshi ku isi. Reka nkwibutse gukanda subscribe, ufungure inzogera, ukande na like kugira ngo ibiganiro byiza nk'ibi by'ubwenge bitazajya bigucika. Gukanda subscribe uba wubatse umuryango munini wa Messi Empire. Twihuse ku mwanya wa gatatu turahasanga umukinnyi witwa Lionel Messi. Lionel Messi ni umukinnyi w'ibihe byose. Ubu akinira ikipe yitwa Inter Miami ibarizwa muri Amerika. Nubwo uyu mukinnyi ari mu myaka yo kurangiza kariyeri ye, ntibikuraho ko amafaranga yakomeza kwiyongera. Lionel Messi yamamariza n'inganda nyinshi, harimo nk'izitwa Adidas, Apple TV. Uyu mukinnyi kandi afite n'ibikorwa bye bwite nk'igikorwa cyitwa Brand Messi cyangwa Messi Brand. Lionel Messi niwe mukinnyi wa mbere mu bakinnyi bafite Ballon d'Or nyinshi. Uyu mukinnyi afite Ballon d'Or zisaga 8. Uyu mukinnyi akaba ari uwa gatatu mu bakinnyi bahembwa amafaranga menshi ku isi. Ahembwa miliyoni 68 z'amadolari y'Amerika. Ibitego byo yatsinze ni akayabo nta wabibara ngo bivemo. Ku mwanya wa kabiri turasanga umukinnyi witwa Kylian Mbappe. Kylian Mbappe abenshi bamumenye akinira ikipe yitwa Paris Saint-Germain. Uyu mukinnyi ni umukinnyi ukiri mutoya. Mbappe ubu ngubu yerekeje mu ikipe ya Real Madrid mu 2024, aho yahise ahabwa signing bonus. Ayo ni amafaranga baguha ukigera muri iyo kipe. Ni amafaranga y'akayabo kenshi cyane. Ndetse uno mukinnyi ntabwo akora amafaranga mu gukina gusa, ahubwo afite n'inganda nawe yamamariza. Uyu mukinnyi yamamariza nk'uruganda rwitwa Nike n'uruganda rwitwa Hotbolt n'urundi rwita OK. Kylian Mbappe nubwo ari muto, ntibikuraho ko yinjiza amafaranga menshi cyane. Uyu mukinnyi nubwo ari muto, ntibikuraho ko yatsinze ibitego byinshi. Kylian Mbappe nubwo ari umukinnyi muto, ntibikuraho ko ari we mukinnyi wa kabiri ku isi uhembwa amafaranga menshi. Aho uno mukinnyi witwa Kylian Mbappe ahembwa amafaranga asaga miliyoni 110 z'amadolari. Miliyoni 110 z'amadolari ni amafaranga menshi cyane. Tutarajya ku mukinnyi wa mbere uhembwa amafaranga menshi ku isi, reka nkwibutse gukanda subscribe, ufungure inzogera kugira ngo ibiganiro byiza nk'ibi by'ubwenge bijye bikugeraho. Ku mwanya wa mbere turahasanga umukinnyi w'ikirenga witwa Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo
ni umukinnyi wa mbere ku isi uhembwa amafaranga menshi. Uyu Cristiano Ronaldo akinira ikipe yitwa Nasser iherereye Saudi Arabia, ubwo ni Arabia Saudi. Uyu mukinnyi usibye amafaranga ava muri football, hari n'andi mafaranga ava ku mpande n'impande, aho afite uruganda cyangwa brand yitwa CR7. Uyu mukinnyi kandi akora ibikorwa by'ubucuruzi ndetse afite n'amafaranga menshi ava mu mbuga nkoranyambaga. Uyu mukinnyi niwe muntu wa mbere kuri Instagram ufite aba followers benshi, bivuze ko ari nawe winjiza amafaranga menshi ku isi kuri runo rubuga rwa Instagram. Ni umwe kandi mu bantu bahembwa amafaranga menshi biciye mu nzira ya TikTok. Afite account ya TikTok irebwa n'abantu benshi, bityo bikamwinjiza n'amafaranga menshi. Cristiano Ronaldo yinjiza amafaranga menshi bivuye mu gukina umupira gusa, aho yinjiza akayabo ka miliyoni 150 mu gukina umupira gusa. Yinjiza akayabo ka miliyoni 150 z'amadolari y'Amerika, udashyizeho amafaranga y'inganda yamamariza n'amafaranga ava mu mbuga nkoranyambaga ze. Cristiano Ronaldo cyangwa CR7 akayabo ka miliyoni afite z'amadolari nizo zimugira umukinnyi wa mbere uhembwa amafaranga menshi ku isi. Ese wowe urebye muri bano bakinnyi bose twavuze hejuru, ushyigikiye nde? Andika muri comment. Kandi ntiwibagirwe gukanda subscribe na like. Njye mwabanaga banyita Promesse niyo nagize. Ndabakunda cyane. Mukomeze mudusapotinge, hano hacaho ibintu byinshi, hacaho comedy, hacaho ibiganiro n'amakuru y'imyidagaduro muri rusange. Ndabakunda cyane, duhuriye mu biganiro by'ubutaha. Ciao ciao.